Kwezi watukufu wana Jamhuri ya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ti kusudia urega mrongonu hahusha njenjo nbainishe nukto nzima banda huka tandrisa huvulishia emission kao ifanyulwa na conseiller Muhammad Saidi na uprezida wa parti sauti usni Mohamed Abdou. I emission yo itonge sauka tijanlia ba isin lazemu ni rengemrongo hautaha ni venue au nanzeleze hasoto ni mwanzeleze ancien ministre Saidi et conseiller Léo sujet kao a évoqué ne de suala na nikena na tournanti nazrasing historiki au i asuli ya ukutuzi mbaonu ujana kongontini arudi amdisa umananya husni huka leo fikiranjini au maoneo yae harma i tournantini njini de ailindrilia o harma i tournanta o da ko ilindrilia na meso a endre harma intervention parce que tu voulais chier qu'il est de moindre ta para bana ko la goyi question intervention ya Azali harma i 12 novembre abana kama invité deni Moussa Yusuf Moussa Washmaure à partir ya vavo sizia parce que votre mobilise kao sizono ba hypocrisie harma intervention ya ancien ministre Msaidie. Mais kabla ya ungi harma swala levavo ni simia munru tsunami kabili mahakama ya Komoro ni kabili hasoto ni wawali wene idhoma na nkuye mahakama ya Komori na ikawo de chef d'état de Komori au de cour suprême de Komori au de kakula mtu iliyomba waye anavama na harma mahakama ya Komori hasotani amba atojua ayelewe mba institution yo jwa huka mba iwasuli jarada ikaomba iwolo ta islazimu wanzono rongoma mngwana itu hanguo abarie akensi mana vavanu mamtoe wasuli jarada mordeyo yorisa niskabili mahakama Komori nikabili na mavamana yangu uraiso e daula ujuoho ta cour suprême tazi institut comment on appelle ça zi inspection judiciaire ni wamemba kwa tobias jiro harma mahakama ya Nzuani zikao irengwa teka hata sababu mpesa zitolao na mwana Mzuani wa umuji wa Bamola Mtsanga arongolo David Lemo ikao David Lemo atie mahakama ya Nzuani harma mkoba wa Kapwani iliomba de avenza aifanyie mahakama na lijeshi la toifa lonzuani arenrezo mzuani atoka wonse asota na harmo mujwa wa bambao Davidi weka lata weka penye mana elewa bane amrenge je répète deni honorable Mohamed Amani ou procureur de la République alio nzuani na Muzdalfa Zubere ou procureur général alio nzuani na Nura Washidomoni ule mkini president wa tribunal nzuani wantuwa wararu David Lemo awati ya kwendrena hae hata sababu nyafaka za mpesa zitolao itongesa ukamaru wasuli jarada amba David tamtu washibamba wala Mtsanga akensi haramatengwe a discuter na jogo ya shibambao ya mtuki ya David wa irambi ya wantu mamfrankada na frankada meso wa senra shivani siku vili procureur vile wantu rarite wantu wa shivani na tafadhali bezini zorisa na tafadhali mavamana wa mahakama Komori muelewe mana mtu wangu kabisa taiwasuli jarada ikaomba Davidi asijua kada ale Tanzania wale Marekani amenasema mtu bambao mwambie na mwambie fulani na fulani amba meso wasila la shivani na mtu wanyesa mtu mwambia Momadamani mtu mwambia na Muzdalfa Zubere mtu mwambia na Nura wote watu shivani siku ya vili watu wale wanarengo watu shivani wanawanziri wataisuku Davidato na masulaha afikana na watu wa mtojomo watu wevo ivo watu wale watolo babontana bie na mtafadhali ba institution yorisa na mtafadhali beshinti shterwa na mtafadhali be linsibumbo na mtafadhali watu ikao ne mlio haramazi
iminru nsini ya Davidi amfutia no iminru au nom de l'institution comorienne mone haya muyelewe mbazivavo jarada zomlio wangitsuonto ukama Davidi asishemeleza mjini tandwa jua pia mbameso fulana fulana wasenda shivani mana Davidi atoruhusa amba procureur na procureur generali na upresident wa tribunali watojomrenga fulani na fulani na fulani waendo rabali shivani babon sini ya mavamana wale warmo yezi ya Komori baisha karsani sa siasa nzima na anyu bemieleomba wasu wa Komori mueleomba institution ya mahakama ya Komori iyo isi reincarné de wasulonti pia parce que yo mahakama isi randewa ono ye peuple ya Komori vatobia nyingi zikaozo rendwa harma mahakama za Komori za wao wafanya waula wao wala kafanga na ngotuko yeti bezi wasuli jara damba manada wasujua menasewa na mtu individu privé ahambie matuhula vya meso endamambie fulani na fulani mabaye na mae na mwananyaye wasila la shivani meso mana nisenda na mwire Muzdalfa ni mwire na mawadamani ni mwire na Nura ni wame bantu wa rafungwa siku ya vili wantu wa garila wantu wa liye bambao lingia dagona hama wa Davidi lilawa siku ya raru wantu wale haya wavelewa waringwa wairi wandawabadiwa hazizo kwezo tukufu nisilawa harma mkabala wa wabon rege harma hii lisuala la izo zikaone na mwambia nizobani vozi harma interview kawe fayulo entretien kawe fayulo na msaidie akwa disna usni adisa suala bai tournantini ntini de mwifikiri yao au amdisa usni bana wayasiva tafasuri ntini itournanti arudi anyesawa wa bana sukume ngoro masuku itolazimu itournantini izie arudi encore une fois anyesa ambane waye asahajwe bazarasini za ukutuzi zikazalawa havi nekanda lao liparohana au kalaparohana au dalao lintongoza banyiso ntongoza za zinzoratini za uhanyisa maisha ya malezi ya gouvernance les akotsoha etc etc bavoti venzelea wami nije njoni kulabishe ntongozi kao zisilazimu muzielewe wa Komoro montipia ntongia handra nsana manye semsaidie kwa nzima i asuli ya ukutuzi unu kutuzi kao wandrisa harmatongo za tabu zirenro wanadamu na maisha maziro ya kao inzuani na imali waya tindia habuka mawahensi wa mzomziro wa hurendwa ntongo zikao isizo lazim kakula shiteku na kakula washtaho baisha ndurashkakuli baisha nduramata mwenzi isilazimu waende gazija waende wanazunguwe itongozo ziparwana ni gazija beka sio za parwana mamasi watu hata munyengi zikao zireme wa Komori ziwasuli harama jarada rawasuli bana ilazimu uraia mzuani na mwali wahini washemele zambarikoza yezi za Komori ziharaya hukamakazisa hazikie abava wa Komori watambi hao itongesa ukama ilazimu wa Komori wa walawa wa varonyi makele washuke harma umuju wa yezi wa mtamdu waparanyena wanzonu wasalia wale harma umuju wa yezi wa mtamdu na waja washemeleze barpara bandra parabani rishishemeleze bartsar kihuria au tsar lawe harma wa moja washkomori bimana zizo tobiambi zikao za maendeleo yansi zevingo kabla zizo nsana nyesevan bana i asuli je dirais même les racines historiques za ukutuzi non seulement vos problèmes uskaozo problème interne za Komori za mavo dhamana ya utahawantu waleze wa Komori wave wa Komori ya maisha namna ikawa lazimani devana manipulation étrangère ikao ya kufanyishiha kabla nyangu isuku takahea eziju mana takahea eziju contre la volonté ya mzungu takahea eziju avec une détermination ya utaha meilazimu lisu alamshinzi la souveraineté et dawla ya Komori hasota na harman swala maore zilazimu lregee baoju lende la discuter wa mana a déterminer harman swala lewa en 94-95 je pense que j'étais en classe de première intelligence ya Mtambu Vandrisa mouvement zuani kao wakungia wala ukutuzi kawandisa wahishemelezi ya wantu waambia mane mouvement wa upia
islazimu meso watu wake wazungu bada meso watorenda kadha uko utendeo na watu nusu za watu washihatu wani na watu wangina na vangina rika orso wajua zavili rahimola wanzu wa mtsamdu marsreki ya wani rakovi raimimru hidrokarburi harma ila gengeti ya sharkani rakona za rassemblement zako fanyishia na maancien militaire wa Faransa na wawe ikawo wasifanya zile news za manipulation za utaha wa juru idawla ya Komori harmazi intervention ya wao wajeni ikawo watovenza wa juru idawla ya Komori isukuzo rakovira wavuka vahanu batu fundu watu shok mafi wa kusomesa wanazono hebabuni wahitsengene hao mbelu para sharkani wakona zi janbizo manse militeri wafika ndo karma zi movement za pia wakona na hasharkani la gengeti ya hunuvuro hidrokarburi nzwani vavo watu wote pia fanche manipulation makatiaja mainzwani ichafuka iparwana ukaharama watu ikauli wachafuka nzwani vajanibi nyengi vajanibi ya wawe ikawa warongo mareleme wanazindongo zinilifangilo zone ngazija na i pouvoir centrali risilazi murikehu wakehuri clairement wakema independant wajanzulu na Komoro vawasali ya washemelezao ambari silazimu insini rende harma kadri ya decentralisation na autonomie ile kakula shisi washike na shijimiliki shijua shijirume vatina uka mpaka shisuspendewa na pouvoir central voya janibi yangina yode janibi ya wano warogolo mana les séparatistes ratashisti wando wano washemeleza ba non seulement wasahar lukue ne washemeleza ba lazima wafungatiwa na maore harma utawalifu wa mbeberu zole standards ntaruza hea harma kutuzi isukuyo itonge sauka aba wakomori harma crise nziro ikauli ya rema rendre Addis Abeba rendre Afrique du Sud watu waendre Tananarivu ta watu wa wasuli huka regea harma suala la Mali huka Mali devanu ikao wakomoro wakensi wajambe lazima upare ni suluhu la taifa la Komori après yazimini akore za kondra za isinywa wanda kubali na kuombe kwa ponka zakiri vavanu watu hara ya jimla vavanu etc fa ima wa Komoro wa wasuli amoeli wajambe lazima urkensi ripare shawiri la taifa rikiliana discuter entre nous harama utunduzi na usaidizi na zinguvu za communauté internationale akatrawasu livo Mali ijani ya uka wakomori wasinyili katiba mshinzi la reconciliation nationale la wakomori likawoli katiba lini lisurongo wantini lini katiba lishemele jamba wasi wakomori nyangui gouvernement ya dawla ya Komori na zi parti politiki zikawole zi ungo muhono na zi parti ze opposition na autorite politiki ya nzuani na societe civile rikubali mavatambu harmo nsini vani rikubali ana mariskensi vani rikubali ana pare shawiri la taifa harama shawiri ni liovani risija genre créer nouvel ensemble comorien inero lonek nouvel ensemble comorien ikao isika harma zirasta kaza ulimengu ikao a reconnaître dawla ya Komori harma i résolution ya 12 novembre 1975 3385 ya reconnaissance et quoi nouvel ensemble yo ici tiendra des seuls sujets de droit international ya dawla ya Komoro ivorafikiana zizo harma usaidizi wa ulimengu rikubali na barsijoensi commission ikao harma akoreni va elemental élément handa c'est les instruments élément vili c'est le calendrier et élément rare c'est ce qu'on appelle les garanties rikubali na barsijoensi kungumanyo longono commission tripartite wa Komoro nalielewe l'accord de Fomboni n'avait pas scellé la réconciliation des Comoriens. L'accord de Fomboni il pose un cadre hukarikubali waso wa Komoro barishisho kensi shitengwe rambia na barikubali mana désormais ronsi pia nyango wakajanzulunzuani tawaso sali wa isiasa wa wale wa mayezi na opposition politique na watu pia rikubali na ronsi pia balewo yini risikubali ba waso wa Komoro rijor créer nouvel état ya dawla ya Komoro ikawo itokana mishinzi mivia b risijoensi commission tripartite ini commission jo shangiro na kula ndo representant wao
commission, ça sera une commission souveraine. Toutes les décisions seront une commission yovavo zisishilia kakula katiba la Komoro. Na commission yo ina mission mbili. Mission ya handra isi joendra yendre endre ya discuter. Wa Komori nsimu hashirishani ma paragrafu mpiti vavo ili kakula mtu amkie. Makatoto kubaliana waambia na maini commission. I commission renvoie la commission est le principal organe représentant le gouvernement l'autorité d'enjoint, les forces politiques et la société civile des îles. Elle constitue le forum approprié pour un large débat consensuel visant à aboutir à une solution durable à la crise actuelle et à assurer la réconciliation nationale. Elle est également chargée d'élaborer le projet de la loi fondamentale. Elle est souveraine. Vavo wa Komori yani sabai commission yini de yendrawo yendrayatoli ye sharia na kakula zoto kubalia na uharamo ye commission yo babo ambazi tulo haramo ye sharia shoye shisho songe saone kariele wana parce que yoro la mana c'est yode i forum consensuel vavo de vanu renda rendra discuter wa Komori venzo jo renda na commission yo dans la discussion rike kara ele wana haramo zos kaude rambiana wakati wo rongoba na izi akora za fungoni zifutwa mana karaele wana devo raenda rilo ele wana rikubali ya namba wa Komori resijuangi ya sharia shaidau la Komori sharia shkao shangi wa de constitution ye 2001 commission kao constitution yo makati ya kwangi wa tia na mwambia pia vous évoquez wanjongo mbili muhimu kabisa. Imoja wanzu wande wenyongoa na imoja ni uomani. Wanzu wanu washemele za maitongorita wa sota lingiri stavu ke autonomi harma masiwa yatu ya Komoro. Ile meso vustoparo kanto martari fanyi nzuani ike makarisijwa renjifanyile harma ngeri yatu mana isiblokewa na watu wadona yezi uvare wa ngazijao harma gouvernement national. Bimana makati jongo yo yarongolo de ino zona korongo amane vusilazimu vuparohana il faut écouter les aspirations légitimes zakakula shisiwa dans la gestion autonome ya zoskauda sawa wanayatu wa mali washemele jamba wasaha vutula suala les présidences tournantes nsana mbia wa Komoro amazitongo zini zombili jeli karakara elewana soka vandra haruma kafa Komori te daula Komori iranganya. Rikubali na zitongozini zingia nziani. Rijambia ba constitution j'ai voté wa désormais isilazimu fuke autonomie Komori isilazimu fuke na présidence tournante. Avant ça moi même c'est dit. Aba la présidence tournante zone de la Kubaliana dans le cadre de la réconciliation nationale. Maintenant, votre ngobili tsano ba ni chez homme Saidie mana ujifanya amba wawe na utaala mo manipule watu armazima kalma siasa usijisa amba iturnanti maori aporte nchini harma stambu za watu kaodo wakawala wa uvandu wa nyuma kele wakoshuka para na wanzuani na wasali ya wakoro wa bawasaha inzuani kutwe isonisiza parwana chini tokehanda nzano hame msaidie makati rakubali na harma constitution ya Komori mba tournante yandrisa ngazija en 2002 imalidia en 2006 iregwa na mzuani en 2010 fancheze voti ivolo wa Mali en 2011 wa Mali makatomaliza en 2016 irishemele jambar lazima aujourd'hui kenzi ifanye bilan wani ma politicien wangazija hasota wawe msaidie wakoshemeleza taushemeleza maitsojiri na mratofanya ubishi atoona zoso mjiri yao mana ile tour ya inclam na lire ya autorire. Ne soyez pas hypocrites. Non seulement des wawe msaidie à travers vous l'ensemble de la classe politique yashingazija yele wa mbaiturnantini yo kanjema de kangazija de yehemwe hawanya wayo problem muharaya lishawira toifa wasukensi rifanye bilan ya cycle premier
mana miyele wa bayezi ya mhonon hanyu mtoirenga mwendelee mrenga 2016 2018 mungia na réforme constitutionnelle mure imposer au forceps mana ka voto na mkomorbe mu imposer hazi nguvu zanyu murongo wa aba mahamita nuke simtoshani isimlazimuni vuke mahakumi harama mahakumi yo de itoto shalofanye ntongo nyangu isukuma wasuli harama yezi 2016 para badameso 2026 isitimu mahakumi harama mahakumi yo babo kama shindra mafanya na itoko yonza alama ntongo ya ngisambana wanyu walezi wa masiwa Komoro. Donc tonga vilinza no hambe msaidieni Baïcha, avant même de regarder le bilan, la question du bilan et de la gestion de la bonne gouvernance, nation Gozadungana Mesh en Comore. Mais par respect pour l'équité, au nom du respect des entités et au nom des engagements Razerenga, Harutsaha, Rihuyi Toifa, Rikubaliana Badezora Kubali, Kamtojua wanyu mapolitise wa Shingazija, Mwajifanya mabana wasi, Mwaelewa mayezi ya ikahanyu yode njema, bien mwenda hawanya wa hiyo problem. Rongia vile nzanoambe msaidie. Nzanu ujibu na à travers vous, l'ensemble des politiciens grands comoriens ikao, wao zambuscade ya utamba, atovenza wone turantini ifu, mana wasiele wamba ya hika hao de njema, bien mwenda hawanya wa yoti njema. Mujwoto nzima. Masoyani yanti yanyu. Kamtoju wa majambia banini jotende ajali ya Komori, mane lazimu mujia kapare pouvoir ibaki dengazija. Bavo wa Komori, Riono, aba makati, iturlanti, yema akumi ya kufanchia. Yeziali swalihi, makati yaka Komori, ifanya mahamili wanusutu, 3 août 1975, 13 mai 1978. Ianzulo, itolo, irema coup d'état. Ibanda huka kengi ya coup d'état. Leo yini kakula mtu weshi ronjwa ma yeziali swalihi ike undu mudiria ike fanya kadha ike irongo amba ifika décentralisation ike fanya réforme fondamentale ike fanya kadha na kadha na kadha parce que wasonzo rongo ma mwiro otako mtu uona yangu mti jeni mka watu mwakota mkemba mkana ndo mwakushina mwifanye watujua mwifanye bei wanyu watu walezi rongia vili ntani mdiseni wanyu ma politicien shingazi jaso to msaidie à travers vous wangazi jawado megon hanyu nyanguo opposition tawasirikali waliomba watofenza stongozini zifu maana kamusa yezini alangazija mufikiri banyu mnaki ni rana watu pia lokomono muyele wamba 2016 muhara ya lishawiri la toifa la usufanye bila murampile mufanya reformu mangeza mahakumi ya hikiri na ya haraya 2016 hiyo kakula kandida kama wewe mgazija kujwa ire mzoani na mwalika tujwa ira wawe miongoni mwa wakorongo ba sambina azie sikuito ndo hao na hiyo kanaki mana tawasosalia rishabeleza bazambina azie yemwe na nzuani ili auto 2016 élection gazija 2019 élection gazija do enrao 2024 élection gazija do enrao ya hemo jenda hawanya wale mchezo tsamba vantu rantini ina nafuna wasi au manatini au vanwanyu na wakati onkane ro expression na musiji to yankili mujiti mtsanga uso shoni mfanyo rekamsielewa mtoka wanyu de ajali ya masuani ne ajali yensin hau pakuvu na ukufaru wa utama mtamu dulumu wanya wangina mana wasosalia mtojo mlongo wanzona paroka kutuzi au wa mali Sarama bebo nzima. Harame langage ya tuwasonzo wani au wani. Wasuro de ya haki ya shisiwa. Wasuro mkiani mamola gua arma mabavu ya nyongo vanoga jao. Vojo ula wantu wasila gua yi wasurongole ya imbajini yao. Na wasalia wasurongole ya imbanku yao. Wana wasalia warongole ya itandra yao. Wana wasalia warongole bambao yao. Wana wangina warongole yao tiji havi na havi. Zuka zirche shugulu wasi. Karaporo mbenbayo kutuzwa village au wa region au wa kadha bemwa hikia wasonzwani rihimi risonga baando kadha karakubali sawa ngia ko hao tongorto mbendeni wasonzwani roshemeleza abana mfahamu bemsiri wa zakatokubali mana msiri dhulumu wanyu
mo venza murdhulumu na asili kubali limbulishieni basi sa na mbau hajan lazima muelewe zavili babontana ngesema na 2029 yezi lazima elezwani mubau hajali thumma mbau hajali maana wani wakutuzi wapeu wanzuani wao wakutuzi wa makalima mtopara mtu mkutuzi nzwana kwamba bora karle mo arukue. Par contre wani wasalia ba politicien surtout wani msaidi na watu mlarmo yezi azali wani wakutuzi wasitendwa so jofu kemba fusuno mo ambassadori 10 na wararu ulimenguni washkomori mnome waili wanzuani wabaki pia wake wangazija vuske na mwalu mosha yoke mderanjeni zote tendwa za kutuzi vusija investissement za machi za jeux organisé wao wanyu hujambia bana na rende raunde istadi notiki raifanye nzuani mfano hadi pisini au raifanye mwadi nyanguri na istadi ya maluzi ngazja non seulement isfanyo lo gazja mais sur le sorte de mjina azali na ramaso ngina yabaki yoke mderanjeni wotu kutuzi zote tobezo shukutuzi bemzuana irongoa amazinti yaki ya kolazimu njongo kadene revolayo munu ile equilibre ya masiwa tawo nzonongia kwa hao washameleza kutuzi na mtafadha ni mjeleze msijifanye mabana wasi majitoa za akili shwani mwafanya ba wakomori wala maswangina waolo za akili kamtojo wa matawala mainarma voti 2016 mtu akwenda voti 2016 rola famille Ibrahim wore msaidie werongola tishideni werongola munyibaraka werongola tishideni nadeni wao wangazija wa baba na mama ngazija nomo hallo sharia shakubali komoro 2019 mtu akwenda wode Mahamudu wode waifahami wode afana na msaidie wode afana na munyibaraka wode afana na Azali wode afana na Abdulwahid wode afana na kadha kavaka Kaisi kavaka Sambi kavaka Latifu kavaka Husni kavaka fulani kavaka Rashadi kavaka amajafara basi wala kavaka atoka wonso wangina mana wao wanzuani yoke simderange 2024 vuka salimu vuka tishi fulani vuka abdusoifu vuka fulani na fulani wao wangazija zoka zamderangeni bezemo je na hanyawe de muyele wao amba bani tournantini mana ka ervinge ndokora koitaha au kayarenda kadha nisifikiri manam exemple zolontolezo pia wao ziregeza alfahamlao msaidie wana lazima like muelewa kabisa manipule watu tokea vipi unakuwa pina aba halvani wananyatu wanzuani wakawala wanyuma kele wasalia kakatieta nkaba ndio waleza wakota wawanyeza kizao washuka tara wasuli msambu leo hii zitongoza kutoa parola kaza parwana nsana wame matongia handa msaidie c'est une question watongo lazima clarifier tongo mbili la tournante c'est un mode de désignation à un principe d'équité rakuba de neuron tipia masenda hii système mais ce n'est pas un système de gouvernance kavasi mtu a bloqué hao makasisho watia maji bwana mana voto wa tournante au ka voto wa tournante kavasi mtu a bloqué hao bwana makasisho watia kura bwana awao ndo lopitali bwana mana voto wa tournante au ka lazima voto wa tournante. Donc il faut qu'on fasse la différence. On ne peut pas dire qu'aux États-Unis, on va voter par des grands électeurs. Au France, on va voter par le suffrage universel direct. Au Bosnie-Herzégovine, on va voter pour Voikasser, pour Vlasim, pour Croatie, pour Tijikada. Non. Ça, ce sont les systèmes où on va faire. La question de la gestion, na inamna ya gouvernance ifanyishao, de ya lazimu ya ngesema waruma, wafanya nchini na vavo swalani kwa lazima mtiselo de usni wako lazima mujidiselo de wawe maana wawe de ulona na bina walazima mpresenter wa Komori sur l'échec ya maendeleo ya nchi yetu hukao wa ministry nyanguiza masto para leo risila la marange indépendance en 75 na range da partir de kutuzi au Japon risingis accords afongoni en 2021 plutôt en 2001 somahan en fois. Le 17 février 2001, signe accords à Fomboni. Badameso, en février,
risifanya mahashirini na mitano nyangui suku rasinya zi apori za fogoni asijogale harma bila yori rongo wabo harma bila yori rongo wabo wawe msaidie na azali harma mahashirini na mitano. Vous avez la responsabilité de vous justifier sur 56% de cette période parce que harma mahashirini na mitano azali emo para badameso asifanya maha 14 ya yezi nyangusu kurasinya za korza fongoni aendemanda moja ya 14 ans ajasifanya ne maha 19 ya 4 ans ne maha 19 ya maha 14 ya bila ya azali wekwa harma mahashirini na mitano nyangusu kurasinya za korza fongoni tao para lewe invani vapo msaidie sede husini tuloko lazima mtise bede wao kwa lazima mtise bana ukoso njini ni mwafanyile watu wakota ambiavozi kama shina mwefanya wasosalia risani ni marana za kuspanga ritsa horsto insiyo armastabu rinana za kuspanga kila siku somshemeleziani vani na ambiaz media kamta amshindana na asina mrongo muriri Richard Joshirana rima benizorkode round mia tsarfanya mana wasi kartsofanya orde wanyu ambonu mahakumi ngumle babo kakula wayima wamifanya atelier wasosalia zi atelier za mateknisien na maexpert rizi fanya ivorangi yao i projet rijou et tongo ka de soritenziani isukurto wasiliwo karsija rambiano na mjere jortwalie arsijotia barna majinziani kao itwaliwa ishifrewa harmas domini zoti pies kao de ramino amba wa komori lazima urvingi faliki wa komoro wende wafode manara mabialio amba yode namna na lazima urielewe msaidie suva illustration chao tanne ranyese upeu wanyu na libwanyiso la peu la nyuma nfanya arme nsiyo wa woto mtise husni ibila ye tournante nsani mwambie mana kabla ya nyungu wasuliezi Jean 2016 zi société d'état zash comme les autres pays zako contribuer de façon importante harima ideba harima budget et daula ya Komoro. Quand moi suis l'année de 2016, moi suis les 2017, il contribution et société hydrocarbures, il y a Komori, il y a Koshina apporté de l'ordre de 14 milliards par le budget de l'État comorien. C'est sa contribution. Nyangumawa suis les auparavant 2023, le dernier versement à hydrocarbures à Shira Evele Hao, 3 milliards 900 millions. Ça veut dire que Yangus Kumawa sur les jours, Haramama Akumi, Moula sa recette is à 10 milliards, Hau mauvaise gestion, na toi bien biskao, Mouna Mfikamba Aka Directory, à moi pendant des années, Mwenze, ou Wade toujours par exemple Tokawanti. Atulazimu Remili Mungwa Pareshkali, et Kasi wa Hukabe Lazimu Alivu, en présence à Komori, pendant 2 ans, Naya Keba à l'Optali, va le directeur général de Komori, Mana Wedo Nevo Wazali. Je me vraiment stop bien visage gestion zanyu. Skao de muzangi sa harwensi ya tuweka oderi rinshio. Zi 10 milliards jeli mkamuzi rafavu. Za vezo tonge sanewo li pare la nyuma kene lilo na stambu zinvozi rafili wanizinga patizini. Li fanyishia. Baisha tronso ya tish combien de kilomètres. La vezo tonge sa wantui kaodo watambi warmantongo nyingi skao de zirema Komora maloptali ambavane kabasi zana za tobibu watu ziparwa na Mkomori asulaje harma maisha yahe tongozo za tuka masifanyishia teke za fanyishia mana wanyu na twabiambi harma maendeleo soni na wanyu hangamiza mashirika ya daula iyo de hydrocarbures. Maintenant si j'en vais exemple ya Onikor ikawonika shirika likaona kotanga mtango panda mwana harma ibiji daula Komori manasoro jos penso holi apporteo makati nzwani yaka ya ji anzulu ufukafukere wa horizon zwani ya kutia na jambe ça parce que nso holi oti ya mali malheureusement nyangus kumata wala babo kama ile wame lazimu Onikori je wanje fete mais au contraire lazimu fati una mahe wa komande nso holi ya unaja harmo a partir ya Onikori zasha za udziwa na mashaka na taabu na kadha na mirodi ayangamize tarwasuli ile weni amba vous êtes obligé muire ma opérateur économique amba lazimu wajowangie wajowatsange
Vende wanunu lonsole komori. Il est au komori wa kesuri matolantole. Mana vous êtes incapable wa nous parampesa mshindre mununu nsole mjomlize wa komori. Kama privatiser au kama libéraliser parce que wanyu waswarabu au wanyu wantu libéraux non. Mu libéraliser mana mufuke reju harma usikini wa umenyefu à tel point que vous êtes incapable de nous commander sur le comme nanariel. Le pire dans tout ça c'est quoi? C'est que nous suis quand on a fait acheter racho, ou la miradi, au lieu de babani zi wafanya bani, kazalazimu et là que tu vois wangina, ben chacun m'a jugé. Mais mucha mema, ouais timlezi. Au contraire, c'est la même nommé ministre ou aménagement tijina kada. Il y a des primes et échecs et médiocrité. Si qui a ma vozi, mon nom est Abou Washomoroni ou Laka Soneleki, directeur régional ou hydrocarbures Yagazija. Undem chika waka akarmo mwenge, uroro kabisa, tamunto mbafsana barengwa twangina, leo ini msana mamno me hydrocarbures fao, les wai ule afaye échec ule, les bromrenga omjenao. Zo ala mazangi somba wani tualezi. Comme si na vision, comme si na projet, comme si na ngotoko nti mshamu ifanya. Leo ini Rina, Narangadi, voici 17 milliards dans mon bien, c'est même 14, de l'ordre de 14 milliards à contribution et budget. Il y a quoi en 2017, il y a hydrocarbures à quoi il y a Comore. Yangu 2017 en parallèle, le besoin a augmenté au Comore parce que la consommation a augmenté. Magari a zidi, il besoin il y a une gâchis. Il y a pas vous qu'un mécanisme où il y a banque islamique avec une structure de banque islamique. Il y a quoi razima zimpesa, rendera nous riuze, renge shato, ruwa regeze shao. Muyanga midja kabisa. Tayo. Wallahi bile tallahi. Kasi mwambia lisubani. Ama jeli makono renga na atali wavingo mabruweto watu wa renge. Mrenga umoja bane mumno me hydrocarbures mwambe mamsa hydrocarbures fonctionne ato ifanya fonctionne. Nsani yelo madame nanchini. Mtu ikao harma structure ikao una monopole komoro wotu de komandeo mafura. Uuze komoro. Urudi kusamba moto itazao pesa. Wana shirika harma mécanisme za banque islamique la kubale barsira za spécial ranunwe rjori uze rirenge shatura para ifaida ruaregeze shawara zima ikebara faiti à tel point que Léo Karishi ndarafanya ndo tsoko yesi yayo timaisha zo msaidi zo menguruma za alama za nyesombana wanyu tuwalezi zitongozini mwasfanya wamola gwa bilan de hiyo parce que malaisiani malaizimai Jeli mka wantuka wallahi l'envenu. Narangale y politique énergétique. Ya tu as comment. C'est dommage que kapsula ma journaliste moi rira suku moi ira na wantu rajadiliana en direct rawanyesa zifaizao. Mwanaza ni rosi forma wewe mstarabu asomia markani tijareni. Kam tafadhali mwamira ajashirana na sosa ya mstarabu. Rajarali jana. Vous imaginez? Nyangu suku manja ba wonu no mahakumi. Kama Shinra m'a créé capacité à production, il y a 1 mégawatt. Il y a lesquels en énergie, Comori, production énergie. Alors que l'installation, il y a parc qui a panneau solaire, il y a 1 mégawatt. C'est 1 million d'euros. 1 million d'euros. Vous imaginez, Jenny Nyangus comment j'avais. Moudjaba chaque année. Nous m'avons Musifanya muskreye harma za région, ces régions à tout. Kakula région muskreye parki sur il y a 1 million. Il y a 1 mégawatt. Avec l'avantage, non seulement c'est un investissement rentable, mais en plus, comme le circuit de distribution va être court, puisque production fancia régionale, et distribution fancia dans la zone, il y a tout ça, tu as perte à 30% de riz là, en termes où il y a un réseau, il y a vétusti, richine, rimaîtrisé. Vous êtes des incapables. Il faut accepter que imandaya ni comment yode hairi ya wakomuri mlawe vuparwana wana walio na imani na insio watu alia insio maana suma bero wasosa na rito alia na watu kaone rifanya wanazi partisa shusha babizilio kakula rosto leo ufuvu so kumtori rao atumambia maunama kumibabo usifanyisa toujours séminaire bisaidie na wamitsuni na makumi jelo ko jonira onsamane jeli wa konomi wale uko moyo ukazoma na komor leo quelle politique pour l'énergie na tuambia ma 6 mois qu'est-ce que je vais faire et en un an qu'est-ce qu'on peut faire et par quelle
financement, par quel mécanisme nous allons dire une projection en 5 ans ce qu'on est capable de faire. Chiffré. C'est sur la base de nos recettes et sur la base des mécanismes zazi. Il y a une sandari par Komori. Il y a un tiers de budget. Il m'a pire. Mais quand on en a fond. Voilà le tafondon. Mouyele ou m'saidi. Abane. Ya maishabora ya yarongolo. Eti mektrateresi tunalazima jene Komori. Ni wanyu. Ni malazimu muhime. Mfanyie maisha wa Komori. Imahamili ni raremba kiani. Mwanyese wa Komori kama vomanto wakishana mwamfanya. Ni musikiano mailima hakumi. Kama sina na ntongo moja mamshiri muitia. Muirenge vale yaka. Muirishi nivele yaka. Mais au contraire. Muyangamiza kabisa. Hazi zoko hizi watukufu. Bavo, nisizi ya bavo. Nahambia ya majournaliste Komori. Encore une fois, nous affichons notre disponibilité. Wasu wana wanzuani. Rifanya uzimbwanazini. Ritsa haoringie harma fazi yangina ya discussion na débat yale kiana na maisha ya zor fikiro soristi nziani meso ituri enzwani hemojoja ile towe Komori harma maundo ya yakao delio. Mwana mkomori mzuana siwana ile ajue arenge zimamlaka za Beit Salam ye Komori ile aivinge wahani ya lazimu yere ritowe Komori harma stambu zoskodere rao. On n'a pas envie d'avoir ce mandat on a bien ma journaliste. Am tafadhali dem na responsabilité ni bof. Raharman tika o sharia shoko ba itonanti senazua. Arrêtez zi bêtises aujourd'hui ça m'a fait watu haende kandida au tisha tsara ndikana wanyu muna kuvuarma arme demokrasia ya Komori pandamana malaze mulumie. Wangazija rongo. Nede wanyu hutsanga il est rende harma essentiel pour respecter les institutions de la Komori. Kaya kola zimu vuke mafsala journalisti ajo ahime atisabari asi ariazali atatu turonti au ata fatihu atonda kandida au wanyonzoni nekaza mtoleni turonti mtorelani non tongora komplina ni wanyo journalisti ni wanyo murongo wa huambia watu wao ambaye turonti senanzua ni badameso mupanga nchini deni meso de androvinga o ibira yanyu andre defende zuwa meso ala mantinde maense wa Komori armema 10 azali amba mafieru wanyu amba meso mtoshubutu mwakabili wa Komori muambie amba ne rimfanyia nizini was risimmiani murve uaminifu wanyu ricontinues njema ziniska udi ramfanyia nizo na imaha ijao yule ndo wari mindano ima journalisti muadise watuwani besi ndo mwira fati huwa umsaidia utishide ni mwambe mani basazali ajumtsema basi turantini nifanyia kadha au iterende kadha au iterfanyia kadha non un journaliste doit contribuer clairement au débat dans le respect ya huiste his institutions ambie wantuani bana karto kubali wasi raelewa amba mtsaha menyensi mana msijua besharia shtuambiani amba vankada de lazimu rendre bavo lazimu kakula journaliste Komori a jouer amatongo moja na edisao aiwana mtu wa yezi azali amdise banani wo ifali kimlone madame sur le 2029 nzuani de deni de mfikirio au méthode nchini de wanyu CRC muipanga pour aller désigner votre candidat, la personne qui va porter votre drapeau, comment l'emblème est parti à nous en juin, et surtout quel bilan de Imranda Mufieri mujabe mamto para maswa mwende makabili wa Komori muwabe banambe confiance mzuwanu watu le avige couleur zatu mana alifanya hii na hii harmoni sinvali yode debari ni ndo ma journalisti ikasema ndani majama ija mwafanya speculation basi kaza la haraya au kata faikada insiyo tiazali la constitution yode yetu pia ile lazima rozi pia rija meba lazima rahafadhi intongoyo na kakula mtu alazimu akina mtango wa mtanga hahoenda harmoni sensiyo babo rijeleze shara qui a débat ta ya Komori risi banaliser ou kama mtu joa hime tu arogojomba non finalement mwana atojua kama wewe mgazija kavashara shoro ba tojua endre kavashara go choko bejike tu demkina tsoira bekatela amando fanya débat harama madisi ya mala memoria yo alors que vanjo go sérieux za lazima mudise watu ikao
ziparti kade yoyo de ushe mwa dise parti ushe amba dameso tournante c'est ranzwani halu candidat alu mfikiru meso nzwani de deni quel est votre bilan ou aswasali ya renoncement indépendant ma dynamique zangina murevite murtse magani wawe usijendra a uto dugana na mtu na deni avec tel projet avec quelle vision moi dise i parti joua a us partizon tipia c'est pas normal que leoini ba journaliste kasana mtisa baruani aba lewe parti joua yo les partis le bastion du bob yo yanzwani ituri seranzwano kasim kena marongoa taupara lewan kasim rajuomba mwande hadi mwanyu mwarme tunati tawene nzwani au kamusa yena nzwani par exemple muibara kabosu ko fungu mkataba waone parti ya mama Jafari Sima kati turi yakangazja leo tio seranzwani 2029 mana tunikusi mawarongoa mane waone parti ya mama Jafari Beso mkubale mamna kandidayo na vision mso vikodevi de muyele wa kila yo shangazja de marangelo babo de muitao na mtafadhali thumma mtafadhali betile namna hiyo na majournalisti na mfanye hizi hazizi kwa dejamu lazimoni ile mkomori releve débat rielewe base débat rizo na warwa ziza nyawe kadi Senegali kadi nchi zingine za bara la Afriki za mashabe bozi niveau intellectual za tu ratove za rizo na komori rishindana na harma barina maji na ntongo zangina na zangina beshindana na ntongo za mzarafiti mtonswami kati mwambia ni bakati zia bevo point moja la ni mwambie yo ni mwambie Azali president Azali na watu kwa doli wa mwezi Azali modu ushemeleza vani class kuma moshemeleza journée maoré etc. Soyez cohérents s'il vous plaît, soyez cohérents. Timono Musa Yusuf Musa ajangazija ma conférence aka invité wa mkini de watu wa société civile ya etc. Nzani dise mavamano mloroma yezieshkomor. Qu'est-ce qui vous empêche wa nyumnome umwenye ule aliyo maodo porteur we flambo ya fraternité ya maswatu yo manne de l'autre côté de Mayoti a joué à ke ministry wa dola ya Komoro wake gangala ambassadeur wa dola ya Komoro. Qu'est-ce qui vous empêche? Njinine mwambeshe ni wanyu mwambia nekana wantu mashababu waliona mabavulahi wafanya ufamusha na wae harma mouvements zilo msuteneo mawanome harma zikabini za Komori maori namna il fut un temps dans ce pays au ministre des Affaires étrangères wa Komori pendant des années aka de syndicats fo washim tsapere maore da ka ministre musibaki mwamota hamfanyezi asizi mvinga mvyo mare wantu maore mrogomba Robespierre vanta kwa maore mwamofanya chogengina mrogomba na investituri mremarengi wa maore besu ku lazima mnome wa maore ama gouvernement karsimo na mwanome na mnome wa maore ama gouvernement za nyuzo ka kweli wa nyusi dai maore mana wasosaji rideli yao raharma cohérence na isukur toka mbara situation rito wangesani mamtona bafutoka wa maore nyangwa Assemblée nationale ya Komori vutoka wa maore harma gouvernement za Komori vutoka wa maore ma ambassadori vangina wa maore maana ketu akaklamara les institutions Mayoti, ils sont intégrés les institutions irrégulières. Namlishi à Malabé, tant que vous réclamez cette situation, dans la cohérence du droit historique de l'État comorien, alors soyez cohérents, moindre, harma isansi, yastongo, zikao les itsoshiwao, nele uzohorerani, de wanyu hunome wa weka wa vane woho, oji daima wa Komori, warma wa venza wa mjawa Komori, iskema msanama wa ire, nene mwamo fanya, mwamo shere njongo, de wairiwa tsaro ni watu wao kipere poste de responsabilité mas daula za Komori tsaro ni watu wao wanao wakenaje harma poste de responsabilité harma société d'état za Komori maana wasinchi kuru wasikubali ama wao wa Komori wa Komori wataongo zifanyishie. C'est de ça qu'on veut. Bekarisa kama residai maori yetu bekarsona ministry maori harma gouvernement Komori residai maori yetu beso kuitu na lazima jere maori muhimi wasanye kama mustaira maori maana maori atakaregea ratso jani etarma insio abaka kulas kuchoko wote wanu kade nzuani kade wali kade ngazija à chaque fois vous le maore a manifester volonté au tamba attaquer candidat vota tota waende a toujours une révocation à organiser vote ou vendre wo na kakula maora no maore ata voter mas vote za Komori vubulo ata bureau électronique ake atange aja mnasimami ni fulani le mebeso mkini atoto insila mastambu ili wasikena stambu zini wadonazo tarisha wa education na mrote pia. C'est ça aussi. Il y a la zone spaniche. Mais est-ce que tu m'as makalimatu, watu mola gua. Maore, ne kapusi zitendwa. Na mchie zitendwa. Tsahar mwone kawanyu kweli wani warungwa kweli. Rimone Yusuf Musa. Abola dhama na zaidaula ya Komori suku.
vani besema msimwira maana va inauguration au va commemoration au kadha. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa al'afwa minkum wa jazakumullahu khairu asana.